Gabriel Ministry. Gabriel Ministry member te atanga missionary chuak te ilo thlir mo Pulal sandam achangte kumsang ni som khan Sinat Mission Board moya missionary tura tir chua ania tuna hian a thona hun Arunachal East Kasana evangelist in anupui fanau tenen kosame kani Nula arda din pui din hi kumsang ni sompor khan BCM Mizoram moya evangelist teacher nato tuin chuka tuna hian Tripura field tui chulonga aum me kani Ubadia watam maka kumsang ni somporiat khan Sinat Mission Board moya missionary tura tir chua ania tuna hian a thon hun Barak area RMHS Karimganj evangelist teacher in anupui fanau tenen kosame kani Pulal chona masai kumsang ni sompali khan TPZ moya missionary tura tir chua ania tuna hian a thona mun Madhya Pradesh evangelist teacher in anupui fanau tenen an khosame kani Pulal ringeta kumsang ni sompali khan Sinat Mission Board moya missionary tura tir chua ania tuna hian a thona mun Jharkhand Mission Field Kairapania evangelist in anupui fanau tenen an khosame kani Nula lian sa pui ren thlei kumsang ni som pathum khan Sinat Mission Board moya missionary tura tir chua ania tuna hian a thona mun Patna Mission Field Bidupura evangelist in aum me kani Pi zoren thongi kumsang ni som pathum khan Sinat Mission Board moya missionary tura tir chua ania sang ni som pathum atanga sang ni som phangathen evangelist teacher in vathum puya oma tuna hian chon puya kosame kani Isil ruatika kumsang ni sopani khan Bizar Zau kimi Sinat Mission Board missionary ni tuna hian Arunachal Norda kosame kani Pusai engli rasaya kumsang ni som pathum khan Sinat Mission Board moya missionary tura tir chua ania tuna hian a thona mun Barak area Kachar Tlangrama evangelist in anupui fanau tenen kosame kani Pumai kalal chandama kumsang ni som panga khan Sinat Mission Board moya missionary tura tir chua ania tuna hian a thona mun Tripura Mission Field office assistant in anupui fanau tenen an khosame kani UTC lalwat fela kumsang ni som pathum khan Sinat Mission Board moya missionary tura tir chua ania tuna hian Sinat Mission Board headquarter office aizola thumekin anupui fanau tenen zonoma an khosame kani Tlangwal larmuata kumsang ni som pakua khan Sinat Mission Board moya missionary tura tir chua ania tuna hian a thona mun Assam Mission Field Tamulpur Gawati piala aum me kani Gabriel Ministry tanga pathian thuzir chuak kana septem vere lokanga Tlangwal Devasiki School kumsang ni som pakua ATC Aizol Theological College atangin PD azir zowa tuna hian electric veng aizola an khosame kani
an lat lu